Crkva u pirotskom selu Kostur, posvećena Svetom Haralampiju, jedinstvena je i jedina posvećena ovom svecu. Sveti Haralampije je svetac kojeg pravoslavci proslavljaju 23. februara po crkvenom kalendaru. Veruje se da je imao velike isceliteljske moći, zbog čega je dobio nadimak gospodar svih bolesti, pa je najveći broj današnjih običaja vezan za zdravlje i isceljenja. I Sveti Haralampije, veliki svetitelj grčkog porekla koji pomaže ljudima i u zdravlju i u poljoprivredi i u stoci i svima koji mu se mole. Crkva je sagrađena 1864. godine, postoji zapis na stubu u crkvi, van stuba, na pločiju iznad istočnih vrata crkve, onda i postoji satnica na drugom stubu kad su završili crkvu i zato je stvarno jedinstvena ova crkva u ovom selu Kostur. Haralampije je za života uradio mnoge čudesne stvari i mnoge ljude preobratio u hrišćanstvo. Veruje se da je imao velike isceliteljske moći, pa u nekim krajevima Srbije majke danas obavezno vode decu u crkvu kako bi mu se pomolili za zdravlje.